iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiyoman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kunak no ni tatang ti adda ti likudak, si kamot gayam, Dudong. Di man sa nangnag ti panangpukaw ko king kaitay. Kinamakam ka, nakalisto ka anag na. Nagalis pa iti tambak. Nangyag kang, yung pasensya ka nata nagdardarasa ka makadanon, dilitaw talon. Naglawang amin ti gayikak. Kita mo tao, permi ang nagkaruutan ti talon ni tatang. No, binaybayan nan samot kami. Diyak nasangsangot yung may naggayik ata, napanak kami nagkarpintero. Narikat yung ang kwartana sika. Isa masapul nga gubraak. Ne, mabit lang. Ne, apay limitam ti rumam. Adan sapay dugol mo. Kasla, nagdarapay ti bibig mo. Tutong. Dinangran nakakadimanan ni tatang mo Gabriel. Kasi nga may tinapasama kiti rabi. Simbangput ni tatang na Bartek. Imparsak na nagtiplato. Tawan na ipasango ni nanang anay masasidaan. Ingkanawak ni nanang iti kahit na adangran. Siyak matenti, nagpupungtutan. Ay, kaasi ka man. Pinipalubos nga, pinagkamuul na ka. Diyak kabaalan na balsa ni tatang. Utang ko kadakwada ka nanang tibiyak ko. Ingam, kasla saan nga anak ti panang trato na king ka? Bayaan mo na panunutan dahi ta. Sige, tuloy kong dagaik. Inton malaman ngagsarita ta. Naskan na may lipas ko agayikan dahi ito tabarang adanto pagsapulak indon bikat. Nalpas matlaangan nga adak dito eh. Tulungan ka langan. Awan mo't gaya man ni Gabriel iti kwarto na. Nalalo. Bakit? 55 years old, 60. Di Adel, 23. To'y rural. Mat nga kabel dito eh. Martir ko na namot. Awan mo't gaya man ni Gabriel iti kwarto na. Naladawat mo't kami na nakariyay. Amagan no da ni taltalon. Kasi mo't ti anak ko. Sansapay ang nabikat. Uray mo't ni Baltasar, awan mo't tan. Ay, sandi naman nga tanti nakadandanunan na. Masayat lang, no napan na tinulungan ni Gabriel ang nagkait kay Jay Talon. Ako iti pa nagisalakan ni Gabriel, edi dangranak ko man ni Baltasar. Isumot tanti nagpupungtutan na. Ay, gapo iti pa nagisalakan ni Gabriel, edi dangranak ko man ni Baltasar. Kasya yun, naranggas na maparter. Aglalo na awan tinaimas sa may pasida. Pangalaak ko mga minaya, iti igatang ko. Kat manulaang matitangdan ko ang makilablaba. Pasensya kayo na kuman. Naitaak lang makasarungkar kada kayo diti pagbaludan. Naimbagkit dito nakapagpakada Iso asinapak ti imay. Ada gaya mintugot ko makan. Ay, madamdaman tunday ta. Nagsarsarita ta pailaan. Kumusta ka, anak ko? Nasayaan mo, tatang. Nakastrigak a waitress iti karinderya. Nagtara ka nakiti baboy kan mano kiti rubayan tayo. Ay, kasi kabat. Pagkawadan na kanak ko. Basol ko no apay, ngagregrigat ka. Saan nyo kuman napanunutan dahi tata? No, nakapagtapilak ko may di. Sa anak ko maanak kapatay. Manulat itawan mo, hindi nabalo na. Oray, tadandani yung matun na ikaro dahi jay. Barang makarwar kayon, itaatawan. Sa payla kumatakas ta, anak ko. Basta itultuloy yung tiagsingsing pat O sige mangan kayon. Amo yung mat, anjak makapagbayag.
Ay, si kaabot gayam, Dudong. Ah, Awan ni Gabriel. amok nga ni Gabriel, Nana Gloria. Nunana kanya, kamat matulog kayo kanupay lang itay, si Malog iti talong. Kunak tupay. Dayta pa itinangkabilan ni Baltasar Kanyak. Tadi kanubot lang magaikan ti talon. Dapat patagbot gabi ti bisyo kan kuana. Tinulungak ni Gabriel ang nagaik, Nana. Gaputa saan pa yan ang migat. Napanak na ngalay, balay, iti pamigat na. Ay, ure ko mga mino nagkapisak pa na pan iti talon. Ay, sige nga ro doon, Nana. Tani, saan ako nagbayag? Kaya mga nagtipanang sarong karbubanan kanyak dito pagbaludan anak ko. Ulita, agan andan ka kumakanayon. Saan da kumapang panunotin? Da kayo kiti dagan anad Liklikan nyo, tiriribo. Saan ko alibakan? Masansa na mapasamak tiriribok diti unag di pagbaludan. Diyak kaya tamay sagmak kayo. Kan amangan no adamay bayag kayo dito, ibilibid, no bilang. Sika tigapunan no apay ang masapul nga ganan nata. Kaya't ko ti makarwaran dito'y pagbaludan tapno makapagdenatan. Dahita lang ti kanahin may karkararag ko, tatang. Lakay kayon. Kaya't ko amang wayawayaan kayon. Marag nga asin nga po Diyos anak ko. Nakaikarwak tumutlangan iti nagbasulak. Ketika ka no makarwarak dito'y ibilibid. Ipaypayso kong tagbalbaliw. Ikate kong dagiti bisyok anang ikulbukan niya. Ken gapuna panay kursungak dito'y pagbaludan. Lagam, dinabamban ng lauday anak ko. Anya ngay, nalpas mo aginaikan, diyan nagkaruutan at talon ni tatang mo. Inkargatak ng dipas. Tayo may nakinulungan ni Dudong, nanang. Ay, nasaya at nigaya mo adudong. Uwan nanang. Manipot kami ni Tubing kami. Akin, kabalan laki din ni Dudong. Nakasagana namang tulong kanya. Kaslagkap sa tipang bilang akong kengkuana. Ni Tatang Gayam. Ay, jak na puutan arimwar. Jak ka mo, no sa di naman yung tinaturturong na. Ay, sigurado ang nabartek tumanan nitong sumangpet. Ang mga nudangran na kay manan. Maglalo tawang ti may pasango yung anaima sa sidaan. Pinartik ni may sa adumalaga. Pagitlog ako maday, jay ngam, sana balik. At dapay mo dagiti sumarsaruno nga, apaglabas apiyak. Oh, masya na ka talaga kada kayo, nanang. Barang swelduan nakton ni mga ador. Hindi na nakidital talon. Kat adan to pa'y kano patrabaho na inton maminsan ngal daw. Ala, agan anos ka anak ko. Pasensya ang langan ni tatang mo. Kan sapay ko nga, kanayon na makapagtepol ka. At saan mo nagamdan na balsan? Sige, nanang. Lagi na nakakbit. Rumarak din doon madamdam, ha. Ta baliwan minto kin Dodong tiyak sarsarita. Magrabi kan to kumapay Sakbay arumar ka. Inton sumangpetak langan, nanang. Sige. Ilasinan kan to lang arudan iti sidam. Ang mga nudumteng ni tatang mo kahit di na kan tuman ibatsyanan. Saan ka pinukawan? Amangan no, di nakbanan intaltalag, Gabriel. Nagkapam ka de. Dinanon na kami ni mga adoriyay talo ni Temalem. Ada kano pagsakitaan mi. Ada kano ba't napanan na? Agsarita tapay lang aro diti tersena. Oh, kahit mo ka diti uminom iti ara ka. Ha? Ay, kwa? Saan tang agbartek? Pampaimas latikan. Oh, sumurot kanto kanya. Ijay balay tang agsango amang rabi. Kasango ko maninanang amang rabi. Amang ano, sanpay anangan nita. Amang ano kilata dumteng ni tatang, mangreribok man. Ay, nagloko talaga ni tatang mo. Nakarit. Ado, ti mapagura na. Naimbaga, saan da tutupan? Iswani na nang tipagikaruan na nukas siya. Ba nagakagurak. Amo, burik man titarak iti day alakay. Ingam, saan mo mo't amay ito ragabalsan? No, kasta dangdangran na ka. Amak pa'y laday jay. Kas kanayon ng ibagbaga ni nanang.
Uray ka sa no ti kinadakas ni tatang. Masapol nga irespeto. Gabriel, patay bagak saan ka kumaagumurgora? Ah, Manipod umbing ka, hanggat naranggasan king ka. Kasla saan nga anak, ti pa nagtrato na king ka. Dudong, anya ti kahit mo asawa ni ti dayta. Gabriel, pudno nga ta, ani tata Baltasar ti amang. Paspasak ti magna. Awanan ti lalaki ang nadlaw ko amang susurot kanya kitay. Yamdas ka na makadano na ko ni Balay. Pasansan nga nga ando tinabarte ka malapsak iti panagawid ko. Kasi ta, rabi ilaw na yun na nagsara ti karinderya. Nagadumot kami ti agiinom enjay. Daydayawan da pa'y kiti ti kinaimas ti pulutan. Nalaimot kami nga agluto ti kusinero. Baka turturog ang pa'y kiti da kasano. Kanayon ako na mababanog. Nagato ti trabaho di karinderya. Sa pasaray tulungag ti kusinero nga agluto. Tap na makasursuro ak kano. Naunag na ito silta ngayon ko. Namambo kabigatan. At dalimbaba sa gwardiya na kay gamit itasa. Katambok nga kapkapitan na. May samanan daw titimtan ni tibiyag ko. Maripon na balo na. Nukasta adumtang tirabi. Ti anak ko ti pampanunutan. Agmay-may sa iya balay. Tamanipod na balo na. Sanda kami na pinagtatakunan dagiti kabagyan mi. Katinrabraman na pa ti anak ko akin agura. Kasla nakadakdakas sa klaunay iti matang da. Takasano, basta mabarte ka kinikat mangriribo ka. Pagat atapan dakpay nga agtatakaw. Maturo kayo saan iti si Mangput akiti rabinanan. Si Mangput kadimot lang tatang. Wan, kasi iti sigo dakot na bartek manin. Nembag man ta sana nang riribok. Day tati kanay na pagdanakak. Tamang nudangran na kay manan. Saan ang nagtagtagari iti rabi Gapo nga ta taanda na imas nga impasid akin ko anak. Naksanutnut namin. Ay, Naling nga karpintero ni tatang. Daydayawon dati kinadalos di trabaho na. Uray, madlaw da ka no, anak kayo no. ay, mabambanog ka noon na yun. Kasla maumamatan nga biyak. Tasan naman na nakatag trabaho. Anak ko, Anya ka ta. Ang mga numasahar ko tirik na ninanang mo damag. Nupot no nga anak ta. Gabriel, apay, nagulimag kabutan. Ay, kwa, nanang. Apay, akita nakiti kasta. Kasla, da kayat mo nga ibaga. Naimbag, ay manugot ka alang kuyog kanyak, Gabriel. Nagsinot lang aro dagiti kargata lamisaan kanto ka. At dapay katri kan atendo ka to ka. Adong agpaiso na ito ya. Kan napigsa ti negosyo ng kalmo furniture shop. Wen, ado ti trabahador na. Ngam adamat i-deliver dagiti daduma. Ay saan ama balin nga awan mabati ti shop ng trabaho. Iso akin na sarita na ta amukmat kagmaneho. Uray tayo ton bigat ti kada ti trabaho. Tangdanan na tamat kit iti ni Uncle. Adapay tad na pangal daw kan meriendata. Ngamno pag meriendaan data kan pangal dawon data iti pangi-deliveran ta kadag itoy. Adda para inom ta inton malang. Dudong. Awan, saan mat adakas ti uminom? Saan paminsan laki de. Saan ka laki di nagbarbartag. Kan saan mo ngay papaulo. Ay, kung gayam, malagip ko man. Ay, diyak na ito ti nagdamag ka ni nanang. Ang mga numasahir ko tirik nana. Kasla ngamin pagkat atapak no ka ni nanang,
Nga ta sa bali a lalaki, anak relasyonan na. Isan ko man kay denge bagbaga, agaputan naranggas ni tatang mo. Nasulisog ni nanang mo iti sa bali a lalaki. Sa nakabalan nga ramidan ni nanang deta, Dudong. Pagwadan nga ina ni nanang. Ken martir. San kanumot asikod ang mamartek ni tata. Kaslanda kaya't adamagin ni Gabriel kanyak itay. Ay, amagan no adamagtin pa kadamdamagan na. Ay, Diyos ko, saan ko? Diya kaya mapukaw ko ni Gabriel. Ipatpatag ko launay. Dagkala ka ba dangak? Taga po iti pa nagbisbisyo ni Baltasar. Ni Gabriel ad-ada na nga si kaso iti talon na mabaybayan nan. Mabaybayan mo ito di asawak nung naraipanan. So, diyak ka muna at mapasama ko tibiyag ko nung mapukaw ko ni Gabriel. Oh, nya pa ilang ti sa pulong Gabriel. Oh, nakalibre tayo ti merienda ta, kun pangal daw ta. Tinangdanan ta pa dagiti nang deliveran ta kadagiti muebles. Oh. Kaya na dapay sweldo ta kin uncle mo. Ayun, iso ati para merienda kun pangal daw ta kuma. Iso langan ti igatang ta iti arak kun pulutan. Ay, day talang ano. Sumangpetak ta, gapak kini. Kini tatang no, mabartek kini. Nya ka man kun, saan ta mabarta kiti do aboti lang ti arak. Nasingkot ka, Gabriel. Amok, asan mo amay turod akaritan ni tatang mo? Di mo may turod balson. Uray kas dyan ni tatang. At dapay lang panagraem ko king. Magaw gimanan na sangpat na kiti customer. Ang mga numarabianak to manan nga gawid. Mamaling kumot kiti ate umiyan dito karinderya. Tadamat ti kwarto pagturugan nga dito eh. Masansan ngamin mo't nga umiyan ni Nana Dilay. Ngakin ko kay ti karinderya. Aglalo na sana sumangpot ni Emo nga di balay ta. Nasipngatan kamot na sumangpot anak ko. Napanam ka day. Kuha na nang. Nagpakoyog ni Dudong. Binaon ngamin ni uncle na nga. Agi deliver iti may bless. Iti may sa customer da iti kapangibang na ili. Kasta aya. Alam nyo kayo dali na lang. Nempag lang na tay katang iti sila. Ay, agyaman anak ko. Agure ka, apay kasta titimot mo. Nakaidong kat sabat. Ay, Nanang, ay, at ni tatang. Napartik manan. ay, sumurkan iti kwartong kape. Siya akong timakaamo kang tatang mo. Uriyan at mapaspasamang ti karumrumwar. Ang mga no, binara kay manan nga ka ba? Hindi. Apay arimor kay ti kwartong Gabriel. Ada ka di pa ipapanam. Kat di rabiin. Maturog ka kuman. Lalo kat medyo nakainom kan samot. Inuray ko lang malpas kayo mga agapak ni tatang, nanang. At namin kahit ko adamakin. Anak. Kaslak lanap lang. Isumudlag gayam ang masansan. Asyak ipag-apaan nyo kini tatang. Nga ora idubingak pailahan. Sanda kayo mga anak. Takampunak lang. Ko, saan na po nunay ta anak ko? Nabartik lang ni tatang mo iti rabi. Oray kasanapan nakabartik ni tatang. Awan gapuna ang maibaga na ti kasyay. Nusan apod no. Nga awan ti babak ko kingkwana. Ti basol ko lang. Kat ikanawa kayo. Tunggal dangran na kayo. Anak. Oray tinaminsan-san ko abinalas. No kasta akabilanak. Nanang san kay ko man nga kulpod. May saak lang ampon, saan ka di? Anak.
Ibilang kaput-put ng anak ko. Jakla ko ba kaya't amabuam na ito itabok ngagsakit tinakam mo. Isumot lang gayam ang nipod ubingak. San ako nakaikat ni tatang. Kanayon akagurguranak. Taampunak lang gayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. O ni, Gabriel. Anya ka diti mapaspasamaking ka. Agsasaro no ti panangi tanggwap mo. Uray kala makasingsingnot ken makayuyak ka. Dodong. Kunak man no napang ka nagkarpintero. Jak mamati tay makita ka nga giniinom dito itersena. Nasakit lang na itinakam ko. Isumot lang gayam nga aday direk na ni tatang kanyak. Tasandak gayam nga anak kanina na. May sak lang nga ampon. Kanya? Awan pulos basol ko kini tatang. Idikit din si Mangpat anabartak. Nagapada ka ni nanang. At nanggagot imbaga na amay sak lang nga ampon. Ay, jakman pulos pagarupan. Asino ka di dagiti dadakkel mo? Saan ko na dinamag ka ni nanang? Gaputan sakit lang unay, tinakam ko. Kabawan pa ni Gabriel. Talagang sana sakit tinakam na. Itinaaman namay sa langampon. Ay, nintumat gamin Baltasar. Babalawag. Apaya na ibagana na ichay. Saan na ang nagustuhan ti panangampon ko kini Gabriel? Ay, dudong na ibagta nakita ka. Ne, apay ka di nga umanang sam kayo na Gloria. Napasungadan kayo itay ngagdardaras. Agpadaayak na pasagpet na Gabriel kan Baltasar iti Rabi. Di mo lang nakita di gayam mo. At di balay ni Gabriel nana, pat matulog pa lang. Bigbigat pa lang, hindi nakita nga agbarbartak iti tersena. Ay, talaga nasakit tinakam na. Maluksaw ta namuan lang ang punggayam. Saan kayo madanagan king kuana? Ibagak to, intun makaraing, asap sa pulin nyo. Oray pa ni Baltasar, diyak na pasangpet. Pag iso ang makadano na kiti tersena, edad mapasama ka riribok. Hay. Kas jay dama no na barbartag na. Ha? Naimbag, ta adadim nga tanod, anang anawa kadakwana. Oh, makabannog. Nagdadagsan ngamin dagiti deliver ta. Aglalo dagiti papag ka na para to. Ay, narang amin ti kayo nga inaramid da amay bless. Ay, hasta ulay alingat ko. Imbag, tanalamiis ito'y sirop ti mangga. Dodong. Maikawa ka talaga. Awan ti tagtaga rin. Gayam, manipod na mo mamay sakala nga ampun. Awan mo't kaganay gaya mo nagtrabaho. Naimbag, ta napaanugot ka, kaduan na ka mga deliver kadagito eh. Dakkel gay matao dagiti customer ng kalma, baknang da. Kan negosyante dagiti diniliberan ta. Balay mat ti abogado da ito'y naode ang nagdeliveran ta. Nalaing ka nung abogado. Ado ti napangabak na akaso. Naimbag, ta napanunot ko tinangibagaking ka, mangitugot kay ti kabus mo. Dumagas tantong hagdigos iti karayan itong madamdama. Nasulinak mat nga away dito nagdeliveran ta. Pasig atal-talan ti makita itaglawlaw. Kuna ni Uncle, adda ka no dakkel abalay ni abogado ijay ilay. Barang datanto man ti ag-deliver ijay. Ni Uncle kanumat lang ti agarami ti mebles para iti balay ni abogado.
Kunak man no nakasangputan ni Gabriel iti balayo nana. Kalpasan nakagteng kami manipo di tinagdeliveran me. Nagsina kami matan nana. Napanan na nga tanga rod. Ang mga nadamanan iti Teresina nga gininom. Ay, day tala nga tisan ko nga mo nana. Ay, rinik na raunay ni Gabriel ti panakamuna may isang ampon. Sano'n nagtrabaho. Naimbag ki hindi tanaawis ko at tumulong kanya nga gideliver ti mebles. Ay, Kanayon ko mga tabagbagan nana. Day tala nga, no, kahit naasapulan dagiti pudno adadakkel na. natahayon ti inana nang ipasngay kan kwa na. Jak mo't amuno asino ti amana. Kat ti pagdanagak. No agdanon da kini Baltasar iti balay. Kat agpadadaan na bartat. Madaldalagan na klaunay. Tasaan ka na pasangpot iti rabi anak. Apo ka nasakit tinakam mo. Tanaam mo mamay sa kalagapon. Ngamin bilang kahapon puno nga anak ko. Ngam ni tatang, kagurkuran na. San na akayat ti panangampon nyo kanyak? San ka ning nanak? Anak, Asino ka di dagiti dadakkel ko? jak amono asino ti amam. Binaybayan ti nakasikog. Iti inam. Nagkatrabahan kami iti pabrika iti Manila. Gaputa na tayo anang ipasngaykan ka. Ingkadeng ko. Nga ampunan ka. Kaya't yu asawan. Balasang kayo pa'y laang iti ampunan dak. Ingkasar naklatan ni Baltasar. Ti amok ka. Awan ti agbalin na problema kan ka. Wala kasta tinabuam. Awan ko ti mabaliwan, anak. Oh, Gabriel. Si Kagayam. Apin ngay may kapay lang dito yung balay, katrabain. Ay, naimbag ta, kinabaalam ti may dito yung balay kat nabartok ka. Dodong, mabaling ka dito balayo ti pagpalabsak itag patnag. Ay, wala. O sige, sumarag ka. Akiyaman na. Apin, saan ka pa yan nagawid? Amo, madandanagan mo na ninanang mo, amang sapsapol king ka. Ninanang tinangibagang nagpaingak pailangan. Nabartek namin ni tatang. Kahit kastaong na'y pungtot na nakakita kanyak ang nabartek man. Ginanog na. Ay, kasta. Naimbag, saan mo binalas? Impagpagapok lang gininanang. Kan bigbigag pa lang ni tatang. Ang nakautangak iti na impag-anakan. Pinalubusan nakmanan ti amok amang sarong karkada kayo diti pagbaludan tatang. Ada ginatang ko apan talon kan baru abado para kada kayo. Nadlaw ko ngami nga daanan ti pantalon nyo. Agyaman at launay. Ngamyak mausar da ito. Ngabin at dabado mi ditoy. Short ko malangan ti ginatang mo. Bayan nyo, tainton maminsan asumarong karak. Short pantulangan ti katangat. Magibati ka iti para iti bagim. Agornong ka tapno adda kautam no adda kelata pagkasapulam iti kwartana. Kan agornong ka para iti masakbayam. Tatang, Ang babit man lagayam. Italang ang malagip ko asaludsodan da ito'y king ka. Awang ka di pa'y nobyo. awan pa'y tatang. Ada dagiti customer mi iti karinderya nga agparparit na. Ngam saan ko nga mapanunot pwede tabanag. Agan andad ka kumalaang. Saya atam ti makisarita kadagiti agar aram king ka. Tapno saan da ka abastusan. Kan saan da ka pagaramidan iti dakas. Kan agan andad ka mat iti panagawid mo iti rabii. Nakariingan ni Gabriel itay pinanawak iti balay may nana. Imbagak nga agmurmuray kan agkapin. Barang kabaalan na tibagina asumurot kanyak ngagdeliver. Daib ang ban. Tanda ka sumursurutan na. Ay, Gayam. Anya ka di tinapasama kiti rabi nana.
Kasta unay ti pungtot ni Baltasar. Natikagan na jay talon. Kat mangrugi pa yan ngaglaylay dagiti pagay. No saan mat lang aminin ngagtudo? Kananang, saan abasol ni Gabriel dayjay? Pabasulin ni Baltasar. Tabinaybayan na kanunya talong. Impamuspusan na kumakanuti. Nangawid iti pagpadanom na. Nagawit taman tan, Gabriel. Oo mo nakalatan na ito. Madamdama akton nga gawit. Ngam kuna ni Isay, ngayon ka nun ni Nana ika. Nga, pinagapdan ti Tersena. Kasasarita kumapay lang nga di tayo ni Isay. Kita lang nga madlaw ko ti kinapintas na. Kursunadong sama ta. Armag sa? No kahit na asawa ko. Awan magtidagas na, madaan kayo iti relasyon. Ngam, nanggag ko. Kayat ka nun ni Nana ika, pagka-broda. Nagawid ka no do. Kasasarita ko ni Isay. No, umanugot lagi di. Maturo ka kung di balay da. Talaga na bartagan, Gabriel. Saan ka nagdarasulo? Amang madamag puntulangan itong bikat. Nabalod ka kaya man. Si kamot. Urek lang nakigtot. Saan mo ngayang angaw da ita? Tama nga pamay sulakit nga ron. Nana. Ay, nagnabikin ng imay. Naimbag. Saan nyo, nasalaw, dagiti barairo, mamamarto. Di na kayo matpagaramidan iti dagas. At nasabat ko anabartek ng saan dakmat ngailan pinagunyak ida. At dinamag dano sa dino ti papadak. Kwa kami awan pa ni Gabriel. Anya, kat pinanawag kay Tersena ni nanay ka. Ta kasarsanita na kanupay lang ni Isay. Nakarikapan, Jetersina. Nagturtulungan na nga tan. Kasano nga ro dito eh? Ay, apo. Namulmuraya anak lang nga ro. Di na oras. Ay, sa apayawan ni Baltasar. Saan ko pa'y mata napasangpat. Madanagan barok. At datay nakariri na idi na minsan. Ay, nakita nga din sa bikal na nga imo ko. Anya, ay sus. Nakabot-botong matgahayam ni Ama Baldasan. Ay, umay kayo. Ta kaduan kayo nga patulong kini Apo Kapitan. Ta sa pulan dagiti tanod. Ay, makamuda pa yun nga patulong ka dagiti pulis. Alaman nga ron. Anya na jayan. Kanal buong laki diti paldog da ginana. At ang samat pinatay dan. Ay, Diyos ko. Ay, ang mga doon ni Baltasar matanti pinatay na. Wano ni Gabriel. Kasla adayo dagi jay akanal buong. Naawong laang tarabi ingaminan nanang. Itayak pala magmag na. Namijak mo't lang makadano nun. Ibalay da doon. Nayaw awa nakasamat ka. Simuro takla ko man ni Dodong. Nasan na ko mga Enrique pa ni Isay. Uray jaya ko man Tersena na toro. Napistayan ako na. Mapura kiti silaw ti. Silaw ti lugan na dandan na kadungpar kanya ka. Talo alalaki ti dimsaka. Sumiyasa kiti dalan. Ang mga nunya ti armitin na kanya ka. Nagado na tao. Anya nga ti ari bungbungan na. Tani, nasapa pa eh. Dodong. Dakabat gayam dito eh. Ha? Nana? Mapaanak ko magumatang iti pandisal iti panaderya itay adadag iti nasabat ko nga adda ka no nakita da. Anaiwalang abang kay. Duada ka no. Abang ano da Gabriel kan Baltasar na ginyayan.
Pangasiyo, papagnanda kami. Ay kaya't kano makita ni Nana Gloria dagiti na idasay bangkay. Ay, Diyos ko, yan adayo, bapo. Ni Baltasar! Ay, na, Baltasar! Ang sakit yung ulo ko. Dadaigdasay. Ang tao idamay ko. Awanan bayan ka, nga anak. Pinatay mo ni Baltasar. Ha? Nanang, Gabriel. anda kayo dito eh. Hindi pa ilang rabi asap sa pulo na kaninanang mo. Sana po nung rita, nanang. Nakaigam ka pa lang. Di paltog. Apay nga napaltog ganyak. Daytoy ka di, ti pagsubad mo, ayop ka. Kriminal. Palungsot ka iti pagbaludan. Sana po nung rita, nanang. Tiyak kabala napatay ni Dadang. Sana ka daka sa tao. Sana ka kriminal. Pagbabawyak no apay nga inampun ka. Awan tibayin mo. Tibayin mo. Nanang, Umatadon dagiti tao nga agari bongbong. Kan dagiti dagiti pulis. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. na yung pagparking ka doon, sinarong karan na, hindi pagbaludan. Ngam niya na, patya na launay asyak din ang patay ka ni Tatang. Ay, Gabriel. Kasano itan? Nadagsan laki diti may ipatawa sentensyam. Ta amo ti amin nga amam ni Lakay Baltasar. Ure ka di si kadudong. Kunak man nugayim ka. Amo ka basol tag sa pata. Ngam saksik ti Diyos. Asa na siya ti pimatay ka ni Tatang. Awan pa'y nakairamraman na kariribok. May turod ko kit din ti pumatay. Iti bukod ko nga ma. Nalawag kami na nakita. Ang nakaigam kay ti paltog. Iti asadag ti bangkay ni tatang mo. Jak amo no kasano anak pasamak na jay. Jak mapagsusurot dagiti pasamak. Nakarabrabe ini di may ni Nana Gloria iji balay amang sapsapol king ka. Madanagan na unay. Taoray ni tatang mo. Kat saan na pa'y anapasangpan. Pagamuan. Nakanggag kami iti nagsasaruno kanal buo. Kasla damat nang nagkuha kanal buong. Ngam saan pa'y anabayag api manawak iti tersina iti. Jak pulos nakikita ni Tatang iti rabi. Nakasama takit iti lugan. At nakita kadimsag di talo alalaki. Mamati aking ka Gabriel. Ngam, kasanon da ito eh. Nasakit lang ko na itinakam ko. Mabalodak iti krimen ajak mo tinaramid. Anya launay ti basol ko iti patak at tao. Tanas kan alak amak ti kastoy. Kasaritak na uncle. Barang adam amuna nga abogado. Awan ka ba alang nagbayad iti abogado? Itay libre ko mga abogado. Amo kaya man, Gabriel. Agpatulong nga kinangkal. Naladaw kit na nakariin. Kapoy ti bambanog ko. Kan nagtratarayak na nadlaw ko asursurusin tak ti lima lalaki. Nagamakak na mga nonya ti dagas nga ramidan na kanyak. Nabartag na. Sandak pa takinamat. Naimbag ta na anos kanyak ti amok. Saan akas kadagiti daduma kakadok ngugungtan na ida. Sinarong karak iti pagbaludan ni Gabriel iti kalmanana. Naglikodan na nga isutin ang patay kini Tata Baltasar. No kanunugam da dya gayem mo, pumanaw ka laagad. Dinggandak kumana na. Nasingpot ni Gabriel. Kaasi ang malungsot iti pagbaludan. Mismo ang nakita yung nakaigam ni Gabriel ti Paltog. Iti nakaidasayan ti asawak. Saan ka di pala natip kara pamanagmuk na yan? Nasakit ti akam na gata. Iti panangkap kami ni Baltasar ken kuana kat binadas na. Panunutin nyo nana. Awan puot ni Gabriel iti. Ay,
Saan ko akasapulan ti palawag mo to? Ah, Saan ngaktal na ti konsensya? Aging gay ti sa ada may paay ti hustisya ti pandakatay ti asawa. nagpakuyog iti amam mo ng nga abogado. Kat inistorya ti si bubok ka lang napasamak. Inkarina atulungan na ka. Awan ka no tinas ka na bayadam. Takarbangam ti maikan iti hustisya. Pag-iaman na kinitulong mo, Dodong. Pangalak ko may tipaltog apang patay ko kinitatang. Day tama ti dakla sa lutsot ti abogado. Anda nakasaritak a pulis. Kat madama ka no adok-doktalan da no asino ti nakailisensyaan ti paltog. Kumusta ni Nanang? Malading itanak. Tasan ko ang makita ti bangkay ni Tatang. Dayjay, hasta unay aladingit na. Gabriel, ladingit ak ngay baga. Kagurguro na kaninanang mo. Nakulaapan ti panunot na. Sapay ko ma, ta malawlaw kan tumat laang ti panunot na. Imimbestigaranan dagiti pulis. No asino dagiti nakaapan ni Tatang mo. Posible anang patiking kwa na. Ngem gapo iti nakita da nga ebidensya. Sika ti kang runaan na sospek. Kabutang ko ti pan nakasintensya. Itong palpiag, apan nakabalot, Dodong. Kahit nga asawan, naradalan ang naming pinsan ti piyak ko. Gabriel, saan ka maawanan itinamnama? Ken saan arumbang mapulkukan ka? Agkamang ka akti ni Apo Diyos. Oray, damat abogado ang nakasagana at tumulong king ka. Awan sa bali akamanga. Niya po Diyos lang, Dodong. Sapay kumatag panuray tumot lang ti kinapun mo. Agyaman nakiti kinaimbag mo, agayan. Nasakit tinakam ko. Diyak kabalan nga awatin ngawan ka ni tibiyag ko, Baltasar. No dimngag ka kumagamit kanyak. Saan ko ba napasamak na ito'y kun ka? Makunkonsensya. Diyak pagarupan at inampun ko ka anak ti gayam ko tibag patay kun ka. Nana, agawid na nagiti imay nakipunpun. Agawid tayo matan. Kaya't ko pa yaman tayo ti tanong di asawak. Panawan naklatan doon. Ingam, nako yung titangatang nana. Makatudtudon. Bay-bay anak naklatan ito'y. Apay aya pakibiangan nak. Abo katultulugan niya gayam mo. Tap na makarwari ti pagbalunan. Saan dak ko maababalawan iti dayta abahanag nana. Karbangan ni Gabriel ama ikan iti umno a hostisya. Anyat sasawam. Di asawak ng kasapulan iti hostisya. Nana Gloria. Ani, agarbisan. Umay kayon, amangan magsakit kayo. Uri bataya kon. Awan kas uskantibiyag ko. Gam. Kaya't ko pa makita. Di pa nakasentensya ni Gabriel. Sakbay nga ikidam ko. Dagiti matak iti agnan ayaw. Tantaninal daw nga adda may biyahe dito punte. Nagduduma akaso. Pamapatay kang droga. Saan pa yan nagpatingga ti problema iti droga. Hanggang manipod iti addaak iti pagpalutan. Awan pa'y nangangato at tao. Ama inaig iti sindikato iti droga na balod. Addamot dagiti nabalod ang napapasol lang. Saan ko nakamakam ti pan nakabista ti kasum Gabriel. Dapay lang amin napanak. Makita mo ka dito kiyay talo alalaki. Kung ti abogado, maada ka no nagpresentar a saksi. Nakita da ka no ti panangpaltog mo kinitatang mo. Isuda kita. Tas lamapugto ako noon niya ti sintensya. Anya ko matilaban ko. Idintong awan ti may parang ko asa na siyak ti pimatay. Pakirdam lang tinakam mo Gabriel.
Ani, tintingon ni nanang mo. Kanti abogado na. Madamdamalaang, mangrugin ti bista. Kasin karik idinaodi as sinarungkaran kayo dito pagbaludan tatang. Talo, short pan dito ginatang ko para kada kayo. At daw pa'y kamiseta yon. Agyaman naklaunay atel. Ngayon, amang ano, awan ti mabati iti sweldo mo. Kas masansan nga, ibagakin ka. Mangibati ka, iti para, iti bagim. Agurnong ka. Adda sang kapes senyor nukon. Nanayonan to dayjay. Ninayonan ti amok pa'y kidi ati sweldo. Ta, dandani ngamin rinabi nga gawid akon. Agub overtime ak. Agananad ka lang, iti dalan mo, anak ko. Wen tatang. Kanayon ka sagsagan ti panakarawar yun dito pagbalutan. Tapno makapagdun nata yun. Isapay ko ba, anak ko? Kaya't kumatlaon na yan. Makapagdinata ko ba? Sa kapod na rin, amo ti Diyos asa na siyak ti pimatay iti amak. Sa anak a kriminal. Agdal na ka ko, Gabriel. Oh, Aday tan dagiti pulis. Gapoy ti panagsaksi dagiti talo a lalaki. Napadagsan iti kasom. Iso nga ingkid ng tiwes. Masintinsyaan ka iti tungpal biyag apan nakabalon. at daatap ko. Alagita alalaki tinang patay kanit tatang. Tutang. Naragsaka ko namatay, itata na sentensyaan kan. Nanang, Saan nakawagan itin anang, taampun ka laan. Awan bain mo. Dep-depa ak ti babaik no apay nga inampun ka ini. Sika ti gapuna. Ngagap apa kami kini Baltasar. Ngab si kamot laang tinang patay. naimbag ta sinarungkaran nak diti pagpaluran no tang. Amangan no sa nakto na makita. Into no may alawas. May ibiyahe ako ni Jibilibid. Nya, nagaliston. Kaputa na sentensya na ko na. Alisto ti pan nakasentensya ka. Kaslada timbulong tapno saanan abayagan ti Wes. Timang sentensya kanya. Ad-ad damanan tiragsak ni nanang. Saan nakakadi nga sinarungkaran iti pagbalutan, Gabriel? San mo namnamaan nga rabinted na dayta? Nung naragsak pa'y ang maparatak. Kalpasan ana istorya kina uncle ti atap mo. Ti dayjay talo a lalaki tinang patay kini tatang mo. Inunana kanya ang nag-interes ti abogado ang mangigam iti kasom. Sino nga abogada? Malagip mo ti abogado pagidil-deliver ran tayo day. Mamati ka no, napabasol ka laang. Iso nga iyapilana iti nangat nga to a korte ti kasom. Maragsakan ako ma. Nga mawan pagbayad ko iti abogado. Saan mo kano apaproblemaan day ta? Ipain na ti libre serbisyo na. Ta nakita naman no kasano ti kinasangpat mo. Amuna may saka lang nga ampon. At yaman naklaunay no kasta. No adan to panawan ko. Sarungkaran ka jibilibid. Malipod timteng ka dito bilipit. Nadlaw ko, nakaulibag ka. Sa gayam ni Ama Mapablo. Siyak mat ni Gabriela nga. Kaslayjak pa lang mamati. Ngadda ako nito'y pagbalutan. Ay Gabriel, anya ka dito kaso? May isa ka biktima ti anesthesia, Ama Pablo. Napabasolak apim matay, iti bukod ko nga ama. Ay, makipagrik na aking ka. Saan lang nga siksika, ti kasta, ti nakapasamakan na dayta. Nabarbarte ka kiti day ti Arabi. No di mga kumay ti gayem ko nga gawid kami. Saan kumaan na pasamak ti amin? Talaga nga anda nagiti pagteng asaan tayo na napakpakadaan.
Anya nga ron ti kinunan ni nanang mo. Kastawan ay pungtot na. Kidnapod no na, Ama Pablo. May saklang nga ampon. Kastagaya. Ngam amo ti Diyos, awan pasol ka. Barok, saan ka amaawanan ni tinaptama? Saan amat maturog ni Apo Diyos? Kino na ti gahim ko. Tulungan na kano ti abogado nga mamuna. Malungsutak di ti pagpaludan. Kasla na po ka kumatan tinamnamak ngagbiag. Inlokton ka iti paborito a sidaan tatang. Kana amok akailiw yung unay dayto eh. Dapay gayang balot ka ni panada. Talaga, anasurusuruan na ka na itinanang mo nga agluto kada kita. Taga Ilocos mat kapit. Sige tatang, mangan kayon. Kung gayam, asino da dyan lalaki? Ay, ni Gabriel. Mabit lang tayo pa. Ni, laitang masitig. Ama Pablo. Ay, agtugaw ka. Magrin naman nanta, timpalon ti anak ko. Abang gayam, ni Adel. Isumat ni Gabriel. Nabiit pa yung adimtang dito yung bilibid. Adagan na pintas ng anak yun, Ama Pablo. Kumusta ka na din? Nasayatot manong Gabriel. Ay, nasaya at tao ni Gabriel. Nasingpat. Napabasol laang iti krimen, adi namat inaramin. Nakapsat pa lang ni Ama Pablo, Adel. Nagsakit nga minti tiyan na. Imbaga na siya klangan ti sumangukin ka. Saan ka ngabutang kanya? Sana kadaka sa tao. Napabasok lang iti krimen, ajak mo tinaramid. Makipagrekonakan ka, manong Gabriel. Naimbagpahay ka na, Ama Pablo. Dandani na karon may karo ti sentensya na. Magagaranak lang arodan. Ubingak pa ngamin idi may balod ni tatang ko. Nabartek, idi napatay na ti may sakasangsaw na, gininom. Hindi ka mo niya ti pagtungpalan ti biyag ko. Tunggal dumtang tirabi. Panagriknak kat sana kon amabigatan pa'y. Amom ka di? Noon niya tinariknak, idi may balod ni tatang ko. Nagsangsangit ak. Kasladyak mo't amo ti aramidak. Ngam pinanunot ko, apan nubuklaan ti amin. Kat ita, dandaninan maikaro. Naimbagpay keng kuha na. Hindi ka mo no apay ang masapol ang napasamak na ti kanyak. Awan basol ko ti padak ka tao. Siyak pa'y tinapabasol iti pan nakapapatay tinariingak nga ma. Talaga akas na tibiyag, manong Gabriel. Ado ti panubok asan tayo namnamaan ang mapasamak iti biyag tayo. Ngam di mo po kawan tinamnaman. Panunutam, asaan pa'y akamoodyanan ti lubong. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta ti marikrik na yung ama? Nasakit ka di pa ilang ti tiyan nyo? Ay, saan ba't talaga ba? Medyo nakapsutak pa ilaag. Ay, wan gaya ba? Nakapanaw ka din di Adel. Uwan. Sayang. Saan nyo nakasarita? Nakapsutak kami. Nasing ba't yan akyo? Kan manakam. Diyak nagawidan ti nang ipagsay ti pan nakaupay ko. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Kat pinatib ka rin na tinakam ko. Adirumbang ipalubos ko. Apakapuyik tinakam ko. Ewan mat ka Ben Barok. Aging ka ito yung mga angst sa'yo. Saan arumbang maawanan ka itinamnama? Di ba't kino dati kayo mo? Nga ang abogado amayat na tumulong ka. Tapno maiyapila ti kaso. Uwan nama. At kararag ka. Tasapay ko ma. Katlong tao tumot laang ti kinapunaw. Barok.
nag-reserve ako niti paglugana. Kaya't nga iposar ni Uncle ti may sa alugan na. Jakmat amo ti tortoro nga kadi Manila. Ay, awan mo't makasama kadag iti tao na amang kuyog kanya. Ni, Nana Gloria da ya. Nana Gloria! Apay do daw. Ay, tibagam kanyak. Ako Nana. Kayo lang nga kamustaan. Ay, nasaya at aklaan. No pa'y sa anak pa'y anak kailiwliwag. Nauray kalta ang tirabiin kat agsagsaang itak na malagip ko ni Baltasar. Ay, gayam Nana. Agpamanila kinton rabi Sarong karak ni Gabriel, iti pagbalaw dan. Ay, awan bibiyang ko. San mo man ngipalpalagip kanyak na di po or ti kararwak. Anya nga tati pa kalagi-lagi pagkan manong Gabriel. Ay, nakakaasimat. Langan naman tinasimpat. Iso ang mamati ak kadagitin pagpagana. Nga awan basol na. Anya na ko mga minan ti kinadakas na. Na may turod na apatayon ti nariingan ng ama. Kakurkura ka noong unay timbilang na nga ina. Tanamati, amay sa kriminal. Ay, nalabit. Gapuday ta iti nalaos, aladingit na. Nakulaapan kat nga tati panunot na. Siya kalukuman, no itala nga masarong karan ka, Gabriel. Napurnungak kay ngamin, tikastusa ka, nagpamanila. Mawatang ka. Ayong gayam. Yung mata nga gayam kadag iti kasakulam dito Naibaglaan nga da ka nam, no, kasta mabisin ka. Kumusta kan dito Naragay ti bihag, ti may sabalod. Adamat kit di dagiti nakasingit kon. Kas ka ni Ama Pablo. Kumusta kaya man ni Nanang? Dayjay. Saan pa yan nakailiw-liwag? Nalitay. Kanamangan. No saan pa nagmaumaw ti pungtot na kanyak. Ay, gayam. Adda na pintas nga ipadamag ko king ka. Agor onlong ti abogado, ti ebidensya. Mabalin ngayon ito maminsan, kadwakto amang sarong kwarting ka dito'y bilibid. Kaputasan kayo nakasarita, dinamudi si Marong Karak dito'y bilibid. Adak man ang tatang. Kumusta kayo? Saan ka patatagan kanyak anak? Kas makita pa. Nakasalsalong atak. Madanagan na, idi. Gapo iti, panagsakit ti tiyan nyo. Agan anat kayo kuma. Liklikan nyo tanyaman ariribok. Nakliripin nyo, dandani kayo makarwar dito'y. Saan ka madanagan? Nasingpot kami iti sendami. Manmanuman ka anda mapasama ka rin ibaw. Ni Manong Gabriel? Ay, itay impakaam mo ti gwardya, ganda ka. Inawis ko asuburot ka dyan. Sumaranunto ka no, intun madamdama. Ta sinarungkaran ti gayam na. Heket, impadamag na ito nga aguk-ukon ti abogado na iti ebidensya. Tapno maiyapila ti kaso na iti nagatgato akorte. Ay, kat nasayat. Ano kasta tatang? Sugayam na itan sumuga na. Kumusta ka, Manong Gabriel? Nangan tayo gayam. Ay, agyawan hak. Naimas kaya mo nagiti binalon mo. Nalaing kan sa kiti ngagluto. Raman masigurado ka magustuhan. Nasursurwan na kami iti karinderya nga agluto. Dahito yun. Naimas ang paiso. Kunada na samit ka nung agayatin naling ngagluto. Ha? Iso nga nagasa tinub yun. Ay, naangaw ka gaya, Manong Gabriel. Maragsakan na ka makakita kan ka anaragsak. Sana kas ididamo ang makita ka. Awan mo ti maramida kon. No di mga klon, iti kinapod na. Sinarungkaran ti gayam na, idilawas na. Madama ka no, nga as-asikasuan ti abogado na, ti panakayapila, ti kaso na, balasan ko. Maragsakan na parakan ka, Manong Gabriel. Sapay ko talumtaw tumot lang ti kinapod no. Anya, temo tayo, naggitan kayo matlaan kinitatang ang makarwar dito pagbaludan.
nakaturo kami na nakasilda. Kas kadagit tinapalpalaba sa rabi. Kanain nga limbasag na. Magugura na kamang pampanuno ti kasasad ka. Makarwarak man kas pangarigan ditoy. Addan milat ti kinatahok. Napintas ka na singpat ni Adel. Ngam gaputan na singit kami kini Ama Pablo. Kasla mabaynak ng karam kinkwana. Italang makarikna kiti kastoy. Sa maysa. May kariak nga ta kinkwana. Ken at damat nga ta panagayat na kanya. Saan lamang min ti panaglabas ti aldaw na Gloria. Makatawan to gaya man sipod pimusay dahi ti Ama Baltasar. Ay, nga baging gaita. Sa anak pa yan nakailiw-liwag. Makariinga kita iparbangon. Makasangit akmanan. Kaya awanan pain. Nana Gloria. Ay, kat na yung bagta nakita ka. Anya din ang dabak ko. Tultulungam ka nun ni Gabriel tapno makarwan iti pagbaludan. Ti abogado agayam ni Uncle ti mangtultulong kinkwana nana. Madama nga asasikasun na ti panakayapila ti kaso ni Gabriel. Karbangan na ti may kaniti hostisya na. Anya a hostisya ti bagbagam. Ti asawak ti biktima. Biktima mat ni Gabriel nana Gloria. Atapon ti abogado adagi talo a lalaki ang nagsaksi. At isuda ti pimatay iti asawa yo. Nuday tamad na ti bagbagam. Saan ako nakasarsarita? Naskan alom taw ti kinapudno nana. Sa inyo kadi akayat may kaniti umnong nga hostisya para iti daidi pal Ama Baltasar. Kan madulusan ti naga ni Gabriel. Natangan kayo nana. Kasapulan nyo ti mang tarabay kada kayo. Kat ni Gabriel ti makatulong kada kayo. Saan ko ang mabalaw ni Nanang? Nuwaging kay takot kagurkuran at kailangan, Dodong. Ngam sapay ko nga talumtaw tumat lang di kinapod na. Sigun kina Uncle, namun ti abogado, kadagi ti pulis asanda kanon ang makitkita, dagi jay talo a lalaki. Amang ano naglimang dan. Taktil ti atap ko dagi jay ti pimatay ka ni Tatang. Nairan-ran lakit nga minan ang nakita dak. Kaputan na los ni Bartek ko. Yakon amo dagit si marunong apasarak. Ti aramidan ita, ti abogado. Agsapsapol iti sa bali a saksi. Ti kahit ko asawon Gabriel. Ang mga nuad da sa bali a nakakita, iti pudnoan na pasamang. Sabay ko matakastar. Agkararag tagayam. Sapay ko ma, kaaddan to naturod nga agsaksi. Maragsakan na klaw na itatang. Kamo dyanan na makarwar kayo na iti pagbaludan. Wala anak ko. Naragsakat mo't launay. Kalpasan ti naunday a panawan, a panagikarok, iti nagpasulak iti pagpaludan. Pakaruwarak to nito lawas na. Nagpakadak iti amok. Akalpasan na makarwar kayo. Agbakasyon na iti oray makalawas laang. Tapno may papas mo ti mangiliw kada kayo Wala anak ko. Saan tanto nga agin na dayupay. Tatang, malakip ko man ni Manong Gabriel. Kahit siguro iti gayam na. Sapsapulan ka nupay, nagiti pulis, nagiti talo, nagsaksi nga iso ti pimpatay. Iti naraingan na nga ba? Naitangabin ti kinid daw at ti abogado, kakat pinaukag na ti record, nagiti pulis. Doon na kaso, nagijay, iti napalabas. Kablawang kayo, Ama. Makarwar kayo matlangan diti pagbaludan. Agapat na unay barok. Iti dali makatawan apa nagkadwata diti pagbaludan. Kasla may kawa ka, may adayokin ka. Ni Tatang Mat, di yung ibaga kaya ti lang tagbati dito pagbaludan. Isuman. Kinapudno na, saan lang gamit apanak abalo ti panangipilbilanga kini Gabriel, anak ko. Kasla anak ko. Naglalo ta nabalod na biktima iti inhustisya. Kat
Masya nakigwada. Ay, Uray, tamadaman amayap apilat ti kaso ni Manong Gabriel. Agkararag ka, Manong Gabriel. Anya ti amom. No iti sana mabayag, makarwar ka magtan. Sabay ko ma, Adel. Tulungan dak ka ni Ama Pablo, ngagkararag. Lukas pagarigan, ta makarawar kanton ha, Gabriel. Pasyaran na kami kini Adel, di lugar may. Saan nga adayo dito bilibin, ti lugar may, di Cavite. Ewan gayam, ada ka na itugot mo a papel, ta isurat mo ti address, tapno amom to, ti papanaba. Kahit ko asawan, ti pangpirukam kada kami kini Adel. Pinatakas ti matan ti marikliknak. Maraksakan na ko ma. Tanakarwaran iti pagbaludan ni tatang. Nung manong atawan ana ulila ak iti panakayadayo ni tatang kanyak. Sa ita, nimot manong Gabriel ti malaglagip ko. Tiyak maawahatan. Nung asyanak iti kasasaad na. Ano? Adda pa nang gusto kan kwa na. Ne, anak ko, basta naulot ti pampanunutot. Tatang, Langam, tinaligay. kumusta ka tan ni Manong Gabriel? Mas asyanak kan kwa na? Mabali na sa rungkaram iti pagbalodad. Manipod na balod. Saan pulos sinarungkaran ti naraingan na gaida. Kaya data timbilang na pamilya. Natangkan mo't launay ti puso na? Saan ba't ang mababalaw? Nasakit king kawana ti panakatay ti asawa da. Kalintigan na ti agtutaon ti hostisya. Oray ni Manong Gabriel. Karbangan na mo't at tuntunan ti hostisya. Sa nabali ta tultulungan ti kayam na. Mapantantuman sa rungkaral. Tapno, makumusta ta ti pagdurdur asal ti kaso na. Saan ka na kumaakay at kasarita, Dudong? Kaputan jak matapilaan ti pungtot ko. Nana, awan ti rumbang nga pagguranyo kanyak. Maawatak ti marikrik nayo. Naglanladingit kayo, kapoy ti panakatay ti asawa yung. Ngam, karbangan ni Gabriel ti hostisya. Anya ang hostisya ti ibang bagam. Ewan gayam, nakamugan dagiti panakabagiti lintag dagiti talo ang nagsaksi. Ni Gabriel ti pimatay ti asawa yo. Ken adda na kay turod ang nagsaksi. Adda gaya iti pudno a kriminal. Rumbang kumamaragsakan kayo, Nana. Amok ma, ipagpatag yung launay ni Gabriel. Uray san apudno ang nagtahod kada kayo. Awan mo ba rin ko? Nukalpasan ang mawayawayana. San nakto pa lang nga mapakawan ni Nanang. Babalawon nak ni Nana Gloria ti dayta abanad. Rumrumwaran, no asino at talaga dagiti pimatay kaday di lakay Baltasar. Dapat agsaksi. Nakarumot ngamin day di alakay Baltasar no mabarto. San na nga mo tilubong na nako? Kanayon ako markarit. Awan karuba tayo amang tutop ingkwana. Ngem dayay. Nakasarak tinatangkan ti sangin na. Ngem san pay laday ka ti panunutom. Tinapatag kat mawayawayaan kanton. Agyaman na kita do atulong mo. Ndiya ka mo. No kasanong ang makapagsubadak king ka, Dudong. Gabriel, sana lay ti panunutom. Kat anya ti planom? Nung saan naka pasang bayan ni nanang mo? Makipagyan ka pa ilangan di balay. Nukayat mo. Adala ni tatang ditarubay na arami di titugaw apay nga tuktok pa ilang ditarida. Lukatak manlangan. Kumusta ka na, Del? Manong Gabriel? Sika? Wen, kit... Ay na. Adadapi mintas ka. Ay, kahit mo sawad, nakaruwar kan? Wen. Babaling ti asi ti apo. Nalang ti abogado agayem ti angkel ni Dudong. Anang iyapilay ti kaso.
Kaputi pa nagturad pa nagparang ti may sasak ti. Kat intudo na ti talo alalaki anang imamag-idi kanya. Iso nawayaway anak on. Manipod iti pagbaludan. Nagdiretso ka dito balay? Saan ka nagawid iti lugar yo? Ingkad din ko ajak pala agawid iti lugar mi. Awan mo ti pamilya kasobyak. Kasta ka di. Ayun gayam. Nalipatan ka ba't na pastor kan? Sumur ka. Tatang, umay kayo. Ada ni Manong Gabriel. Nakarwaran iti pagbaludan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, maragsaka na. Tan, karawar ka iti pagbaludan. Kalpasan gayam dahil panagkuyog mi kini Adel anang sarong karking ka iti pagbaludan. Saan ang mabayag ka't makarawar ka ba't tayo marap ka? Agyaman na kiti abogado anang yapila iti kasok. At danto panawan, ang makapagsubadak king kuana. Mamati ka niti kunak. Ano la ka iti agtalak ka kini Apol Diyos? Saan nakaapay-payaan? Uwan. Manang nga sila unay ti Apo, Ama Pablo. Ipan nakabalod ko, ti kaliduman, ken kadagaman apasat tibiyag ko. Tayak nam namaan na mabalodak, e dinto ta nasingputak matikunak. Agyamanak, tanagunod kumatla nga dagos ti hostesya, kat sana ka nagbayag iti pagpalodan. Ay, masaludsod ko laag, Barok. Anyang iti plano. Di pa nagsusurot ti panunot ko, Ama Pablo. Numabalin, makipagnaudak palaang ka na kayo. Nay, awan samot ni Nana Gloria. Itayak pa yung agtok-tok-tok. Pinamot la lukatanon terito. Dodog. Naimbaga bigat yun, Nana Gloria. Jak nalok tadadagos tiri daw. Tadar aramidag. Anyat masapul mo. Namuak kini Uncle. Kinunakan ti abogado anang iyapila iti kaso ni Gabriel kat nakarawaran iti pagbaludan. Anya? Iso nga imayak, Nana. Anya? No tinamdabaan kat simbang put ni Gabriel dito balay. Nagbidot ka. Kinitaw ni Gabriel ka, Jack. Makipagyan pailaan ka data, anak ko. Oray, mangaramid ka no iti basit a pagyanan na ti taruar. Kaasimot naon sang bayan na, tatang. Indaya ka no, ba't igayom na, nga oray, makipagnaad pailaan ka dakwada. Ngam, saan na kanupay akayat nga agawin iti lugar ta? Amangan no mabain iti napasamak kan kuana. Uray na lawlawakan iti korte. Asaan nga iso tinang patay iti narainan ng ama. Ay, nasakit launay king kwada. Nasayat ba ta si Mangbay ni Gabriel? Kapag iso ti planok, mga rami lang iti siyap, iti arubayan, kat makapagtinulong kami ni Gabriel nga agarami ti muebles. Yak maawatan dati marikrik-nak. Maraksakan ang takanayan ko ang makikita ni Manong Gabriel. Lumag-nervyusak. Ang lalo no kasya kitaan na. Adel, Ni? Aday bagam Manong Gabriel? Ada masapul mo wano ibagam kanyak? kahit ko lang epek sa ti panagyaman ko itinabara. Apanang pasang bayo kanya. Awan anyaman na. Imbilang ko nga ama ni Ama Pablo. Ba nagayak narik na iti bukod kong ama. Imbilang kayo na pamilyak. Agyamanak no kasta. Kanayon laki diya naragtak ng trabaho. Gaputa inal daw. Ang makitak ti kinapintas mo. Ha? Agyamanak no ibilang mo na pintasak Manong Gabriel.
Nasangal tayong dagiti order da tugaw kan lamisaan, Ama Pablo. Uray siyak ti makamo amang sangal iti order da ng istante. Ay, pag tinulungan tantaon. Sakbay ngamin abarnisan ta. Bordal na pa ay. Ada intenday jay nagordar. Noon niya ti iborda kadag iti tugaw kan iti istante. Ngam, ginanata pa ila. Nabandog kayon sa ngaminan. Nagado ngamin dagiti naramid tayo tugaw. Malaksid lang iti duwang at itidog. Ay doon da masubrata kadag iti kayo. Mangaramid ta iti papag kapag indaam di ta unag ti siyap. Daan nga mi yun ti papag akawayan kay. Uray daytoy kastoy lang at itidog tugaw. Dandani kagurat ti basit at tugaw ti kakama na. Sanak pa ta natiwang amaturog am. Alusab lang nga ron ti agilda di ta unag ka. Sa bagay kat. Natagaan nga ti panawan. Mabalintay ket di tirwar nga agida ako no ka. Malinungan ti sa kumaymay. Ken adda day ta mangga. Ay naimbag lang agpaisaw. Taada day ta mangga. Makatawin pa ilaang manipol na imulak. Hindi mabalo na. Ama, talaga asan nyo amalipatan ti pan nakabalod yo? Kaslaking ka, Gabriel. Ti pan nakabalod ko. Ti ibilang ko kadaksan a pagtang itipian ko. Tila ang nagdumaan ta. Talaga ang nakapatayan. Banag a pagbabawyak launay. Nasuro ka na makalawas. Manipod imbaga ni Uncle. Nakaruwaran na iti pagbalutan ni Gabriel. Diyak mo, no, agora namat inana Gloria, iti panangimamag naking kuhana. Kan, gapo, ta saan mat nga iso ti pudno nga inana. Bueno, mabain ka dagiti kaarubang. Adentad nga adre sa pagsapulak ng kuhana, no kas pagarigan, diyak mauray a sumangbay dito lugar may. Enton, adanan anay a panawang ko. Sarong karak, jay ti kayo. Naulimag kami dito lugar yun kasi Arabe, Adel. Sana kasi yung lugar mi. Nga daaga pa. Aglalo no agkakabil dagiti na Bartek. Sigod mo ta nararibok dito yung lugar mi. May sanitatang idi ngam nagbaliw dan. Ni Ama Pablo Gayam, nakaturog ka rin. Si Mercadavos iti kwarto na, iti nakapangan kami. Napadnog launay. Nagado kami tinaramid mi. Katagsip nga ito iti sumartin kami. Nabiit pa yung Rogelio ti panagaramid iti muebles. Ngam agsasaro nun ti agpaaramid. No paibilang ko abat-ibat ti panakabalot ko. Ado ba't tinasursurok. Mausar ko tapno pagbiyaga. Adela. Pinagpatan na ti dakulab ko. Sabay ko ma. Tasan mo apanunutan na pananggundaway ko. Di kinaimbagyo kan Ama Pablo. Kan nupay sa anak ko nga may kari. Tamay sa aking ex-convict. Ngam, ay ayatan ka, Adel. San tayo pa inalpas na kiti pinaaramid alamisaan kan istante, Ama. Ada man na nag-order, iti papag kan salasit. Kaya't naasawan. Nga adda nagtalak iti kinapulido ti trabaho ta. Iswa, pagikatekon ni Adel nagtrabaho ti karinderya. Ta makatulong ba't kada ta. No, santay ko maan nabalod. Santay ko maan nasursuro na kito eh. Ay, puno dahi ta. Daga po na ti amin na pasama, Gabriel. Nimbag ki di nagiti dandoma nga agot order kat. Anda itugod ta tarikayon do ka. Iso asaan taunay ang pagpublimaan. Ha? Kaslamalasin ko ti kasarsarita ni Adelite Roy daw eh. Nidudo nga gayem ko. Kalpasan, anamuak kini Uncle. Anak karawar ka niti pagbaludan. Napahanak adago si Jibalayo. Kat, anya ti kuna ni Nanang.
Ay, saan ta na pagsaritaan na ita? Umno lang ti desisyon mo nga agpalami ispay. Anya talaga ti planong. Agyan ka dito Ah, at nagayam na pintas abalasang ni Tata Pablo. Panawin lang ti makaibaga nagsubliak pa hidi lugar tayo. Awan mo ti karbengak ngagyan iti balay ni nanang. Tamay saklang nga ampon. Kaasimot ni Nana Gloria. Agmay-may sang agbibiyak. Kasangsalpat ko lang itay parbango Nana Gloria. Sinarong karak ni Gabriel iti nagtarusan na iti Cavite. Napansimang ba iti pada na abalod kan bilang na nga ama. Sino kumapay ti kaludo na no sana ti pada na kriminal? Nana Gloria, saan da kumakaguray ti dito yung ibaga kada kayo? Napanaknakan ti korte, asaan ni Gabriel tinang patay kada di Tata Baltasar. Nakabahalo dan dagiti pudno a kriminal nana. Awan bibiyang ko. Saan nyo kumaapatang ganun tinakam yo? Bakit kayon? Agmay-may sa kayong agbibiyag. Makamuditan no niya't pagtugpalak. Manipod na tayo di Baltasar. Awan mo't konsep itibiyak ko. Agyaman na kiti panangaklunukan niya kadala. Sikati umuna a babae nga inayat ko. Ikari nga awanan sa paling atek nusa na sika. Agyaman na klaunay, Gabriel. Uri idada ka pa'y langit ipagbaludan. Di akong maawatan no anyat marikriknak. No makasangput ako dito'y balay. Kalpasan na sarungkaran kayo kinitata. Sikan ti pampanunutek. Itilaksid nga awan ti may pagpanakil ko king ka. Nanumuak lang. Sa pala namulitan ti dayaw ko. Gapoy ti panakabalot ko, itiyak mo't inaramid a krimen. Gabriel, Kat numaamuan da kiti kalugaran nyo, asyak kat may isang ex-convict. Nga inayat na, ang mga nuumsin na ka. saan ngay suda ti panunutem? Saan ka matanda ka sa tao? Kat ni Ama Pablo, baguston nak nga taparakan ka. Awan mat nga ta ti problema ni tatangkan ka. Nasinad kayo mat nagsarsarita? Ngam dumalaan na may panggap iti panagayan ayat ta. Saan nakadipayan adlaw, nga garaan na magking ka. Makikita na tangal sarsarita. Agad, sika no mapagsasaritaan dak mo pa. Sagpaminsan laan, addan to umno a panawan, ngagpudno ak kinitataw. Ay, parbangon kaya mo. Na magtudtudo kay laan. Ay, dandan ni akpay natuduhan iti kalman iti panaggapok iti talon. Ayan dagiti tarakan ka baboy kan manok. Saan ka kung maipawil tagtarakan iti dingwan iti arubayan. Ay, ang damat nga minagreklamo. Nang rona dagiti babak ng akaruba. Ay, manusak na tatawan at sabali apang namnamaak. Kapilitan na siya to pa yan ibang talon iti sang kabasit ang dagang. Tapnad na pangalaak iti kanag. Hindi pa'y laeng makadkadlawak ka na kayo kini Adel, Gabriel. Diyak nagdamdamag kini Adel. Inuray ko na ito agundaway nga agpudno kayo ka diyak. Tatang, agpimpinatid kami kin Gabriel. Sapay ko mata maawatan da kami. Ay, dayawag ti mariklik na Adel. Balasan ka na talaga. Uming ka pa'y iti mapalodan. Agyaman na klaunay, tatang. Mabay na kada kayo, Ama Pablo. Raaman kayo launay. Hindi ada tayo di pagbaludan. Dakay lang tinakasingid ko. Kanimpilang kayong ama. Ang talaga king ka, Gabriel. Hamok, asaan mo la agun kundawayan ti anak ko. Nakura payak lang. Kan may sak nga ex-convict. Barok, saan atay tati panunutam? Ay, ewan gayam. Maisabalik man ti saritaan tayo. Saan mo kuma,
Maminpinsan, abay-bayan ni nanak mo. Ay, no saan nagapuking ko, ana? Ay, kahit saan ka kumaating makar? Nay, dadaktal gaya man dagiti baboy yun, ana. Nay, nakat adu pa iti manok yun. Dagitoy ti pangalalaa, kiti pagbibiyag ko, Dudong. Apaya sinurunak dito'y bangkag. Saan kayong ngamin anadaano ni Jibalayo? Aywan gayam, nagsurat ni Gabriel kanya at ada nailuko ko na sobre. Para ka na kayo. Oh, Anya, dahito ni, nana. Awatin nyo ka ma dahito. agiamanak iti daytoy, Dudong. Ay, wala na. Barang masarong karak to man na ni Gabriel. Ni, nandaninsan nga agmanugang kayo Subalita ka dagos ti surat na, kat idanon ko ti panagyaman nyo. Maragsakan laki ti dayjay nana. Undas mo't siguro ang tinornong ko para iti simple kasarta. Diyak ka ito pagbayaganan tibi, panagay na ita. Kahit kung nagkasarta na. Saan anak patag kanyak tinagarbo kasal? Tinapatag naragsak ta iti panagdan nata. Masapol nga ipakamuta kinitatang mo daytoy, aplano ta. Nangig ko ti pagtultulagan nyo. Tatang, Saan nakasumupyat no dayta ti pakaragsakan nyo? agyaman ak tatang. Ang dalaang kayat ko nga ibagakin ka, Gabriel. Sipod simbangbay ka dito'y lugar me. Di mo pa'y sinarungkaran ni nanang mo. Yak kumapakabasulan da ito'y panagdamag ko Awan ka di plano mamang ipakaamok ken ni nanang mo nga agkasar kayon. Ama Pablo. Agasawa kayon ton ken ni Adel. Iso arumbang laeng nga awagan na kung iti tatang. Idi pa'y laeng nga imbilang ka nga anak. Ket ad-addan apumod no dayta. Tatang. Adda kalintagan ni tatang Gabriel. Panawan na nagkapya kayo kininanang mo. Kas lang amin sana nasaya ka titaan. Asaan na maimatangan ti kasarta. Panonotin to lakit di dagiti kalugaran ni. No apay nga awan ni nanang mo inton kasarta. Iso tinariingam nga ina, Gabriel. Lukas pangarigan ta saan pa'y nga nagmaumaw tigura na kin ka. Saan mon apasol dayta? Tinapatag kat ipakaamom ti panagkasaryon ken ni Adel. Kaya't kumot amam-amo ni nanang mo, Gabriel. Kat noon natin ko nam. Kuyugan ka. Agpasyarak mo at iti lugar yun. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di mo't lamay bagaan ang tiuyak kan panatin ko. Kaslasan mo't asumamsamay dagiti tumtumarag nga agas. Kan mariknak pa'y kat di ako riguro nakmadan. Da ito'y tirikat na di ang may maysa. Ay, saan kami mo't ngamin anaadaan iti anak iti day di Baltasar. Tanak barbar tekmat latinar aramid na. Gam, ipalubos ko pa di mo't amatayak latan. Ikarigatak ti mapan iti doktor. Malakip kulakat nga ron ni Gabriel nga bilang ko apundo nga anak ko. Aging adimtang tinadaga mapanubok nga aging gaita. Saan ko pa yan na iliw-liw? Apag isugayam ti yay ko, Gabriel. Itapay laang kablaawan kayon kini Adel. Nay, awan samot. Kinapudno na,
Ag may isa ka na bati. Napanda na kitsinda. Itaman niya. Tila kay kinasingid mo iti pagbaludan. Ti agbalin katugangam. No di ka kumanabalod. Kat saan mo kumaanam amo ni Adel? Dodong? Ne. Um, Nasair kong samat ng tirik nam gayam. Adaga po na ti amin. San ka ngagdanag? San ka kagura? Iti panangit palagip mo, iti panakabalod ko. Dakkel ti na itulo mo tapno lumtaw ti kinapudno. Kat agbiaga ka na waya. Nagasat ka pa ilaang. Napintas ni Adel. Ne, ingi mabait laang. Awan ka di panggap mo, amang ipakaamo kininanang mo, ngagkasar ka? Dahil tatin singasing di tatang. Pakamak kanumot lang ni nanang. Nonya ti ko lang, agkukuyog tayo, kada Adel nga agawid iji lugar tayo. Agsarita ka ni pay anay mag. Isumat lagayam man, nabayag saan kayo nakit-kita, nana? Nagsakit kayo gayam. Ikat, kumusta gayam ti mariklik na yun? Babahan ti kaasi ti apo, limbagan matlangan ti riknak. Nagpadoktorak. Ada pa labas ituyot ko ngam saanan nakas idi. Anairot kan marigatan nak nga agangas. Aywan gayam, nana. Kagap-gapok man ni Cavite. Aday padamag ko kanta kayo. Lasawan ni Gabriel. Anya? Oo, nana. Dadamagag kada kayo. Apay, saan nyo akayat adaraayan ti kasarda kini Adel? Agyaman na kiti parang pasang bayo kada kami kinadel, nanang. Nasurok kadwa tawan, asan tayo nagkita. May iliw ko na yung kada kayo. Gabriel. Nanang, Maragsakan na kamakama mo kada kayo, nana. Simuro ta ka ni Gabriel. Tapno duha kami amang ipakamo kada kayo nga kasar kamin. Kan tampot no makapasyarak mat dito yung lugar yo. ama, Nalaos ti tarigagay mi madarayan nyo ti kasar mi. Saan ko amasumbatan day tabalasan ko? Kat, ay bakit ako? Magando jak kabalante ang biyahe. Nana, Iso ala dingit ak, no jak madesisyonan day ta. Kat, sabay ko ba, ta saan ka amalok sa kanyak, Gabriel? ama. maawatan da kayo, nana. Ngam sapay kumata maikarigatan nyo. Naragsa kami kan Gabriel na madarayan nyo ti kasar mi. Nasurok na adwa tawan nga wanak iti lugar mi. Ado kaya man tinagbaliwan ti karayan. Naglitno ti tano. Makatigdigo sa kalkat nga ruda. Ado ko mati pangipasyarakin ka. Ngam kay kayat mo mat. Nagpiknik ta diti karayan. Napintas tayo napili nga inupaan ta cottage. Mabalin ta ti umianuin no agyan kabayatan ti kadata dito eh. Gabriel, talagang saan kayo pila nakapagkapyakan nanang mo? Araramidak ti amin nakabalak. Sakbay ngagsublita ijay lugar yun. Kasarita ka na imbag. Kan agpakawanak keng kuana. Kasla saan nakakayat adarayan ti kasarta? Saan ka ngagliday, Adel? Sakti makamo kini Nana Gloria. Alukuyak adumaraay iti kasaryo kini Gabriel. Agkuyok gamin to. Agyamanak dodong. Dahito ti may karik kada kayo kini Adel, Gabriel. Saan ko adaraayan ti kasaryo? Saan ko akadwa ni nanang mo? Ha? Nasingad kayo talaga nga gayam kini Gabriel. Sa awan kanto? Ay pag nirnerbiyoso mo't ni Adel. Adel, uray pupuutan niyo ti kunak. At da kami to kini Nana Gloria. Ento na ang kasar kayo.
Nakaraglag sa kaklaunay. Dantanin malpas ti trahe di boda. Nagpintas. Nadlaw ko kayat mo nga ipaada si tay. Agyaman na klaunay, Gabriel. Kaslasan adumteng at tikas ti itibiyag ko. No sana kumaana balod, saan ka kumaana mo? Hindi mamamu ka. Kasla arapaap ka lang, ayak magunot. Nasingpet ka. Tipan nakabalod mo. No pwede kal amulit iti kinataon. May salaha nga panubog. Sikat ikapintasan na pasama ka dimtang itibiyag ko. Kahit kung agnanayon ti kinaragsak ta, Adel. Namnamaang magbalinak to na saya nga asawa. Nga malagip ko man na ninanang mo. Amang ano talaga din na kayat adarayan ti kasarta. Nakadanon laki din da Gabriel ken aliliji Cavite na Gloria. Bareng napapaot to iti panagbakasyon din ton maminsan. No maulit tupay ati ya ay daditoy. Kayat siguro ni Gabriel ti agnaad ijay ta da ijay ti trabaho na. Mabalin namat ti agnegosyo iti furniture shop dito lugar tayo nana. Ay ewan gayam. Anya ka diti nagtulagan nyo kini Gabriel. Awan tinalawag asumbat ko idiyawis dati kasarda. Saan ko ngay pasigurado nung madarayak ti kasarda. Nagsayang agundaway. Nana, rumbang kumaama darayan nyo ti panagkasal ti anak yung. Doon ha. Sapay kumata, Jack masahil tirik na yun, nana. Da kayo ti nariingan na nga ina ni Gabriel. Isardeng tanda pagsalitaan ay ta. Nana, panunutin nyo anay bag. Oray, agkuyog tayong ton. Diyak namdaba na makadano nakiti da ito ang lugar. Dahil bagta sa anak mo't laan na ulaw, iti pa nagbiyahe. Ay, naragsak na isasangbay mo, Gloria. Kabalayan. Nakaragragsak unay dagiti agayan-ayan. Ken pa kay dayawak, iti pan nakaamokin ka. Ay, Pablo, Siya, ti pan nakaaman ni Gabriel. Kabayatan ti kaadami iti pagbaludan. Uwan, agpada kami nga ex-convict. Nakapatayak edi ubing pay ni Adel. Gaputa na bartikak. agpada ka hugaya may ti asawa ka bambartak. Aday ta tinagbalin amit siya. Ti ipapatay na. Nupay saan ko maarumbang a pagsaritaan tadayta. Imbay kayo kani Dodong dito'y tapno makipagrambak kayo. Iti panagkasar dagiti anak ta. Anya ti makunam. Gabriel, nakaragsakak. Dahito yun ti karagsakan na pasama kiti biyag ko. Agnanayon to ti kinaragsak ta. Dungdunggon kan tulawan ay. Yan. Ti may sa pa karagsakak. Nakaumay mo't lang ni nanang iti kasarta. Wan, dahit na ti pagyamanak laona kini Dodong. Nalukoy na ni nanang amang daray ti kasarta. Sapay ko ma. Taday ito yung ti pangrugyan ti panagkapyayo kan nanang. Tapno nalaglagan mo ti panagden nata kasagasawa. Saan ka maawanan iti namnama, Adel? Nupay intun maminsan abigatan ti kasaryo kini Gabriel. Anya ti amom, nukela at adumteng ni Gloria. Sapay ko matakas na tatang. Naragragsak mo't lang ti kasarmi kan Gabriel. Nung makapagkapyala na himbag kan nanang na. Gabriel! Woo! Agda kami, Gabriel! Kasla ni Dodong dayjay. Anta kadua na. Naimbaga-bigat yung ama Pablo. Ay, katwak ni abalay nyo. Ay, nana! May kayo. Maragsakan na. Ada kayong akpay so, Dodong. Kan, nana, agyaman ak Dodong ha.
Tinungpal mo ti Karin. Nagadungag pa iso tinaramid tayo di kalman tatang. Uray sakit na banlugak. Agi na tayo tanghal daw. Siyak nun ti makamo amang ituloy. Uray tabasitan. Ay, yakan anus ka, Barok. Talaga ang lumakaya ko. Bareng lumong tumod lang ti panagbiag tayo. Uray na mo ti panagbiag. Saan tayo lakit di ngagsaksakit. Malagip ko lang arod ni nanang mo. Pagsarsaritaan mi kinadel ti panagbakasyon mi Ilocos tatang. Ay, parang makasurutak to kada kayong agasawa. Kaya't kumot ti makadanon ije lugar iyo. Pasensya kayo lakuman kini Gabriel no saan kami makapagbayag kini Nana Gloria. Kasapulan ka nung agawi dun, taawan na manawan na kadagiti taraken na. Adala kinasarita kamang pakan kadakwada bayat ti kaawan ko. Nagmaymay sa akmot nga minan nagbibiyag. Sungaawan pang namnamaa ka sa bali ah. Maragsakan kami kini Gabriel, kabayatan ti kadayo ditoy. Kat malidayanak amang palubos kada kayo. Ubingak pa'y nga mili dinatay day dinanang ko. Kat jak na ipapas, narik na ti kinadunggo na kanyak. Ay, agi amanak. Nasingput ka, Adel. Inarapaap ko mo ti madaan iti anak a babae. Nana, kaday tuwin ti pakatungpalan ti arapaap yu. Ah, Nanang, mabalin nga rakupin kayo? Ay, kabalayan. Uray kasano ti taligagay mi ang makapulapul da kayo iti mabayag. Maawatan da ka. agyaman naklaunay abalayan. Kat sapay ko mahta makapagkikita tayo tupay. Bayan ta inton sarungkaran da ka dagiti anak ta. Sumuro takto ka dakwada. Nay, Nana, agtudtudo lang arodan, may kayo pa lang dito bangka. Ay, kaasi dagiti lingon no saan da amangan. Ay kasanugan ta na amuam nga ada aklitaw. Nagkapuwa kay Balayo, Nana. Amok nga awan ti sa bale papanan nyo, no saan na dito eh. Nay, saan kayo magpatpatudo ah? Ang mga sakit kayo. Ay manang kaasi ni Apo Diyos. Kastoya talaga tiyang may baysa. Agad anad kayo, Nana. Imbilin na kayo ni Gabriel kanyak, nga aywanan kayo. Saan kumaanaya dayo ni Gabriel? No saan agapo iti nakasang at kasamak? Amo, narigat yung iliwliwag ti panakatay day di Tata Baltasar. Maawatan kayo, Nana. Ay, dong. Nay, makagiddan kayo matan iti langit ngagsangit, Nana Gloria. Laglagi pa nyo kuma. Akalpasan amaakas ti langap. Tumpuarti anaraar ti baro abigat. Para iti narangranyag amasakbayan. Kunak no asino ti dinteng da kayo matgayam anak ko. Maturog pa'y matladay ta anak yaw. Naimas ti turog na, Nanang. Adayo kami pa'y makadanon dito, Ilocos, itay matmaturogan. Nakaringan. Makaringgor kayo humit ngamin. Hello baby. Ada tayo dito, Ilocos. Lugar ni papang mo. Ni Lolam. Nay, kitkitaan na tayo matlatan. Ay, ti apo ko kun aya. Umay ka man, taubay ka. Yaw awat na nagiti iman na. Kaya natagtoba ka na kayo. Umay ka na po. Nanang, Ay, jakbas baalan ti riknak. Nakaragrag sa akak. Ay, Gabriela,
Pakawanan na kumanak ko. Ha? Nakulaapan ti panunot ko. Diyak kami na aklon dahil di na pasama kiti dahil di tatang mo. Pinatay dalatan. Agyaman ak nanan. Dahil tinabayagan uraya. Adel, agyaman ak matking ka. Di pamatig mo kanyak tinangipagnos kanyak. Kentapnod balinak anatip ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.